Sakaratan kalog ang winnet. Iyam o kasilelia. Ipan patawan tunaya ato tungal sakaratan kipuni o wow. Ong melabuebatar di kaparsawan may siyang ranwat. O puwegi sakaratawa sa ipan to ka winnet ay tungal sakaratan kipuni toro. Sakaratan kipuni pun molen serene and winnet. Pun molen oriar and winnet. Wow bang kuburan nasusit nang kaniyay o nanamisit. O wawang sabulmar nilangkan, nisekan, petiway o petiso o amay tungal warangkan. Patawan kasabul wawat o nasabulman way na tuon constitutional government, mayang speaker o yang amoy, puinan ko kusunat katuwapak, suon ko pong labalap o suon ko pong kan o warangkan, o itungal waw ang tuon way na koros. Ipatoranwat nan V68 puyan patoran uya kapese o kalogong tonway bepit net Constitution Day and par riagat riyasak. Puegi sang ni October isak par kitwa walisak limaw e uyala ranen wawnagi o kasaman sabulban way net pasanan kusunnat the net Constitution Day o puegi pasanan kusunnat wat mauya nonon kusunnat akan. Bagan ko kota puan apali yeyas and puan sap set o langan winnet bagan uya kapay and memor patabat on katay o puegan an parakan misamalar ton winnet kan katriyang nan kasarawi o kawoban rang kasampalwat ne kapakon and kamatong bagan uyawi nan pungan mapulupulkan o puegan nan tuan kalok kan sang ni office lab and abasam office state pangan ke tuan pun pe en kesampal lagi o yang apa di keperpen semua COVID isak tuau o pagpan kapakon labakan and one kak and ter wiawi o puekin leadership and net district government katrier o kasanadier no waynet and ter wiya kamagit na ba naleta kapakon labnan waynet ima kare ta men kalogwat wiya utar puen sekarege mo sabako isoko o kapese yang torway net koros kasanti memia o torway and kak kataman ki o wawn ki sabulman way net ran kasampalwat o pagata ire oralabuat sapatail atail mur atail puko atail pais ni atail ban kati o wawn ki ire oralabuat agtailen kamagat ran kasanti pukat di train pasakan kapingi ong pangkuburan na nilap kauno, buwag kisaksin sap, makatkiyong katailer, o terten yayasakan ng sap, buya terten yayas patapat ong katail. Are, kataman o kasarawi ranwat di tembasakan ng ewa paninituk, o paliyata terten yayas ng sap kan, buyan uya men kataman terten ong katail. Isin. Uya kisim kamagitan kasarawinan panini tuk merasa yang kau dapat terten yeyas and pain sakatail. Where uya men karosun and ranut. Kapa apem. Option windat pan retitisang sabis ton windat upon pay lakap. Nialam October 12 pari katriyasak puton tatangkan and yang kawawi ran kasampalwat. Alam. Tuan tatangkan and state government pilalatiar mui sang kabina and win pompe purankak yang patem o wan kuran kasampalwat. I rabukat mepan uya kamukit pen men wandgi o kataman supplement way ran kasampalwat. Peranen ran and pasan and kusunnat the Happy Constitution Day on tuan win that chorus. Kalangan and kubur chorus o rala.